ida won krata na ye krado online stories no so abamu papa pantino minuanu mienu yi ma mechra diamond etiha omanhene kwabna santen so agenedwa dada nti dia na me de wo mo ho ne se asaka me kasa ha na ye de kase na sia de we a aso mo tena yiye no ya na ye mfefa adofo makwaba yiye nua na bibia bokọ de erade adom ede nyame oh nyame adom ode na che ode awura busumi mu menim se ono onya ne yei ye kra de mo bia ma efie no abepe bibia di ye de nkrama ni bi na aka ho hwe wani ni fie fo obu se wi pesi ho anya wa dwene se no obetra se ono fie fo na no be ya kwanya bi se da bi ebi ni was emfa elder sem fa so for sem be adwuma na ye me kire se ye de obi kura ma obede Yadim dada. That's really what I don't know. Beware of wild Beware of wild. Hey, but where was the Muntamo? October, November, December, you know, one more shit over. I say, I dance, yeah. If you can't never do her, and I say, so be never be at it. Beware of wild. Me come on 3 if you're not. Major one. That's a Omo 4. That's right. Say no. Me say me kon krama so more. Give me an krama me do maka nti me 2. Na aka 2 because we dey echi na obi em 2 boy afia bagwa. Ene o se krama ga say ofi o. Ti bi sremo obi an pe krama echi akwan. I say wa. Oh fan. Bi fie de nyame ase na October de to so nyensa. Ere October 1 na so for usu ansane Philippo Sebus o kasa October legends October if I feel my break kra the debate ma catch October for na say da nyame ase wa ma yedu mo bosumi say ye hwe anu ma bi ni su say mo da mo fi say October no e bi si da mo na mo ye bosumi a eye papa mapa no problem e di October na yasim no ye hwe de insure be ye hwe de economy ni be ye hwe de mebunu pe adwuma be ye hwe de Ghana se ye October na amaka no ye ne mo be call the pepe October mo say we ni bosumi a tese o timi se eye brane ankasa nti ye se brane ni o ma na esi nemom o de ba wa ankasa abra bo mu di amesere October no na aba no toto nyoma bibia ni wa ka akire toto nyoma enwa de se general o ye se by October no wato asase on to nti nyoma ka akire nya no kure nkwa ne hia enye no kure bible nu se obeda nyame ase so October na beto because obi sika bebrebe ni nyansa ne japade ene ni nyina oyehwe enye timisrew wo resolution na say from January to October there was what to asase what to foundation emme mu kora asase no to en what to foundation enka hwe de man ye de ne say oda so wo nkwa a wo gidie say kianke say ni swade hu no unya say wo pray ne nkwa de ebebem odaroma why this is a month this all catch on say me brainy me brainy ampampa you work hard towards it believe in said there we na be adwuma no e betima bem bibia ni ho a nyame yona e na adwada say the medical catch on afia makwa bia no ama October de to so miensa e pagya imo na Professor Ike Wallace so e da kansi bre no achi na ye de eye ahosepe to aso afisem ana pensem mu ko so hwe Adom TV mpemfo boy chidom de biada Lady D catch us enye etia no nko a your camera ne sound for ewom light ne set designers makeup for ana control ana Welbeck Kofian Pedu kwasisia Dominic Sieboa dachi ne Presla Vodafone Anaman ana ebusuan for akanyina no one time chi wo kwanson kosokro it's a pack team ana ya sha se bosu we a ye de bro we are in October one can unufu adwuma ne ho ase yes say breast cancer no na say me no munya issues kakra adai omo ye ho adwuma wiye no na omo yiye mu bi film ye de ho asi wo aye adwuma ma tese ba bia apiepie na me kan na PR require frame last week wo frame no makai na opese me ye nti me video HM we nyina ye ba ni pa hu nti me man ne nsa e ko sei ana me kan say ho kani no wo say ejina na ye yine ebi wana echo ebi wana bam ebi wana sibo atiato edi de ojina de wo enti piaro be me kan bra me bread that day no na me so mu say na me say yesi wa yesi na for di djuma na kakraka for emfa nkuto nkosra wo sem esa wo nte say ababi shema na asa ababi shem enti ye we yina wi no na yere ka say
on namasi na ni nyina mu ni kunu take advantage obako dobsu oso owie no ono ni mzo ma wie na ye tie ye yi wa from ne ho na ehia me well oye no dodo me so I don't know what was the papa do the one or person or the assembly for you know be see ya oma I just see omo ho so omo breast cancer there but in fact mu here omo he why are they o ye nyansi mu kra no na de bia o kai mo church mo aya na say o dia but trainer no church no my mother say yeah be that was fa e man menye you so ni ma piero na brabo a wagina so akọ na nim nyina no e fa dodo na gina ma ukọ na akọ Ibrahim say ene ya bo na baso a ne ho kani Ibrahim Mahama ne ho kani afutuo ni na kwa nkyere ne ntokwa nkitikiti bi omo ko akire wa e ma de bi omo partner tene ma omo pese de bi ada no omo wura no no ana so onom punanom no no man kachima no enimonyam beba okay you don't get Pierre ko so na are you sure about kai ni bombom ene Pierre machi e tu hwe Pierre ene ntade shem ni tira oyi na no peye ba no ka chem say eh o ya meru do no wan hia ne ho kani ana me say I say na no bi na no waja bibibi no na ejina sa oba ne so ejina oba ne so okay ebusiafo ya mamachi o Pierre also machi na ne wa power na da so et me shase o ayo me the daily graphic the bokrata no e shase na santehene na otumfo osei tutu ababio na ye mo achi ano pani phone ne da he na wo ka se wo hwese de wo bu nua pa wa bibimamu a Ghana enkontabuo bi e statistics bi akoso e chese Ghana de no enye na chese tete ne pa enti graphic bro for the bata se bi hono se Asantehene alarmed Bimo's rate of deforestation. Eno edahana ya say prayer comes not solution to breast cancer. Dr. Wiafiadai ena eka sasemi enti eyedokre ne abaye kokramda no fo nim no enye mpaebo bia ena eno aduro ewo enti eyaya sabia ne se de kununum ebeboa said the my here church no fanasem here. Electronic VAT invoicing takes off. 600 firms covered under first phase. Enti first phase no kura no and 600 for ho akan na chese VAT no ye biebie enwuma ne ade no emu aye den aye nyina ye ka bi no so VAT no so wanchia entie no so ho asem eno no mo guso chichi nkrofo enti aka 48 days na kata no edru so wan na beji kruwa no anope graphic de ato na oman ne afia kratafa no de to so edionumia 53 ene 62 no asem bi wa hwe deaf students affected by reading other difficulties na ukan mu kakra o chese wo mu asebi o maso ansi no onso mo ko special school but say do BEC no anase wasi in so hwe na ne de o mafra omo a eti asem no eti okotena omumu a de ye ka o instructions so enti waye e ka ho asem in fact o de o chapter no we ni sokratum say e be yire pa because ni school ne ntete e de ama ne nya na enye de obi kan ote na so ne so hwe ne duru so a de obi kan ote no e ho na sese okokotena in fact kratafa no de to so 53 eye waye kefo asem o mo ka se etete wo munti e basa ma o mu ntwa so ahuntubo say bia the performance no ye good and so when the results beba no na ayebasa nye ne ti na ewu ba bi nhihye bi akwatia no e na de to so aduosia mienu 62 ne nso owura bia o se friend no boche Nathaniel boche e na omo ko bi e friend say Unidop na o kire say wo hwe Ghana omo a omani afiefi infresia aduosia kono obi o ha sabre no ni ku awu ne ma etene ho aka ono nko a oni ba bia akọ enti oman no sede ni ba bi potia asafo no obekọ akọje nani ana obekọ akọtena e na omo sede ni obi potia odwen ne ho enti wotwe omanfo adwen asisu se fi sabre ne kọ no obi nye kunani a ne ma nyinyin omati omo ho kọ enti eye na ka ba bi sa wo ho a obon se na safo no kokora bia no akwakohia schoolmates da bi mofra bremu ni bi in fact no so eto asuma no so kratafa no de to so aduosia mienu nti graphic monsem no ebi ne okay if you na info na ako hu seedlings bi wo ballers nti no ye adomonline.com and some na before akwabna mebe no so no ya na ye can breast cancer na ya na ya adwinya nsem ma maka kire mu dada se mema nso nya bi
but because of be man no for net tare ho nti no unte hu tamale ye wo bisa e wo ho a ye twa na de no na ne ya ye nam yi hu so bi asa tare fefe so bi na ya artificial bi wo ho na ye twa ne no fo ene wo nam ye nti ama bi mu nko hospital no osuo say ye twa ne no fo a na say deform no ana e be kunu ana bi esesa minu aba na be ma wutie me se do stay say wo say ye twa no fo no na unya nkwa am ye nye fi say na artificial no wo head be hihye mu kama ene makata ne ma so hu say ye koye ba nyina say wo bi di artificial na hwe ho na so okoba nti nyo hu achi nye nkotena sori fie nye bibi dru ama de ne nye nsamu ansa na ade bedu hospital ne ye hwe ye nye yie eya de a yetumi soso ano ye hunu ne ntama nti bosumi we hye no nso na wa exam wo ho kakra awafo nom ne ade mu ntra wo chi feelings na wo say hye so be hu adwuma bi ewo mu a na ko hospital ombe ye ne kama ama ho ato me da se watie ne sa nti no Adom online anope yen sama boy ni mo ha local news ne say Green Ghana project police probe 3 Sydneys found on a refuse dump site ekopie kase wodwene ho a wonti ase nti ye brofo a bambofo ehwehwem edua na ye duadua ye no ye plant ye no ebi akwa kopie mu e wo ball bi so nti ukwa adomonline.com asansem no e wo ho areho sama dani mo ha ene say CEO a woda PBC ano ese penina to ananom siedo papa kafra nyamefa kransie na abusuan so erade ncheche won re eno ye adomonline.com na wo sa ba asia ha nso a boko nsansam na ekoso no ye se boko conflict snit other companies shut down o manti asia nya adwuma na ye ko bakra na da say ni ashati bi down esere mu security ne na nanu matsankunya wo boko muma yenhwe mfa yie ntu ye ntia ho asem eno no yama mpani adodan kwa akufo adon so some of the abane say we are building a tourism economy in Ghana say tourism ho ade ne de Ghana ha osi ejina ye na so pa na maamene kwabena ECG Ora Sam George aka assembly e wa ha se cabal of criminals behind ECG system attack. O se ye me ani ko ho enye no ma. O otumu se ni pakuo bi o ECG ho mo na eye sa. They say wo bakra e bi mu osum mu cause still e bi mu ntimi nyae. Ye se ye nko district ansa na yetimi anya ye prepaid card no. Wo ko hwa ye ma. Ti e bi mu da so da sum mu. So ka omo owura samjo susu se mo ya sa de na munyae le kwa ebesi ye nso ye se ebi mo aso mo mpe new boss na waba ho no te no mo sabotage no na sa ne bede yakoye ni se te sa pa bede yakoye ni o mianya careful na de o ye adwuma ne yemma ne nya ne yie na munyae se ya mo miamia wo mo no se owura Henry ayikwote o he operation clean your frontage. So sorry as a man ye de way na nimu ye so a ye hu de ya na mo de ayo mo na afi o ma ye din obi adwen ne yareba ho o me anya careful na o man na ha na efiri o ye de enti ya no dache ya wi ana na nke yenko so yenko chronicle de obokata the chronicle de no kan pe chronicle de ode na mo ye ya na aboma pani abedi akira abaso se asoma hodo no watumi eboa ma obi ehu se obi ade ye fi se enkakramoni de onkoye hwe waso dem so behu na okọ na saade ni nyina eye nti eno ho asem eda ha na afa so grave digger alleged arrested nti ereyai aso George Boche de ohin bi ni sister ena o chezo nipa ono no tu amna ma o musie no ono so wo mu ache no enti mankasi masem no de akwakosie eno no origina po so na ekase Ghana no yenya ye dia enti nsase no ayese no yesefa enti obi afa ne honyim na yenyai saade no ayeye no enti onse graphics say asante hene edi ya o se ye twanua ena online so se nnua no ana no yesa koto yesa se ye twa bi egu pa ye nnua nsa nan no eno so gu ball aso hey The Ghanaian Times say GRA digital VAT invoicing takes off today and police nab 16 over Galamsey shootings. ECOWAS
AU condemn coup in Burkina Faso, and heavy rains destroy property, disrupt outdoor events at weekend nationwide. The new Crusading Guide. Galamsey fight, MMDs needs empowerment. Elembele DC appeals to Akufo-Addo. And Baumia bound for greatness. Yana Anna Akaseuba, the Herald, the Obokrat anima. Ghana gas boss 4-year-old letter exposes $2 billion GMPC Gensa loot. And government cooking displacement deal for botched PDS contract. That's Mr. SNIT Mobile Service Week kicks off today at Volta region. The Daily Guide say, we are building thriving tourism economy, Akufo-Addo. And we killed 4, say, Mankasim killers. Don't reject our cocoa and coffee upon Nkrumah and on Oswakasefia. My John online aside the ECG and some number or more investigated. The ECG conducting a system audit after technical challenge. General Manager Sama Omode Abba no. I feel bad here han most of the say customers can purchase electricity credit from October 1st. I know customers say binum, but still be yenyebi. Kwabenya say nyina. And many still unable to buy ECG credit, and also an asaba. And I say ECG in some some George Diesel and asaba a war a hay. Now, I wrote somewhere see Indonesia and say at least 174 dead in football stadium crash. Hey, radin huya mobo. Radin huya mobo. Radin huya mobo. Nti ho asem enso enono. And afei obasi hakakra my husband either reaches Europe or dies at sea. And all this old Romo now feel what say dear or a patron and so on and some chiefs, DCE, others to blame for worsening Galamsey situation. Lance Minister and a Kase. And see Monya she another answer some no Minianum Pato be and what dear. A chronicle quotation and then per se me dedicate ma Ura Henry quote said now be senasino. Ephesians 5:13 so but when anything is exposed by the light, it becomes visible. Last week na me tie no please or say papa yo yezum lion if any simple. Just or say you are my friend. I have told you and I'm telling you. So wa ma wani an na ho e wo ye ball asem a wa je se wo na obeye no ho a I will give you a competition. What you say? Second one so kan enti am di quotation man no say ahemfo bi ana omoma homowo no obehu ne ye tutuo ne ye ko meni omo kasai penifo ne omo kasai still ana omo ye and I sent police to them. Ahemfie no matum. What you say? Ye hwani panim ne ye kan animu a saa dede no aye help Ghana no a deforestation no tumfuo di ho yaw no a ensuo na de bia na ye kasa no ketweta enti oro Henry Cote me mo ache me de mani so mum mani so pa enti me de quotation ma Ephesians 5:13 enti esi mewie all right if you are okay enti ania ye nyina no so na ye mfansi ha ye da mo ase na mumma afide na nkoso na na dwodai e be se mama simple cra Professor Ike Wallace ye kra do e ba Sister Sandy be a guy. I was a pen so the room na nefi semon so. The brain TV, the moon some ye. Na fin pensem moi ba fidie ne yampon yet so 24/7. Yami show so ko so sheye. Yedase.